Ovo je izvještaj, odnosno članak iz Politike, tako da mu ne bih u potpunosti vjerovao, ali obično konferencije za štampu su samo citati onoga što je na njima govoreno. Tako da ne bih... Nema ništa, ali ja vas pitam, da li ovdje piše ne podjela nego transformacija i da smo se mi zalagali da Bosna bude balkanska Švajcarska. Je li vam poznat taj termin? Yes, I am. Da, poznato mi je. Mislim da nije točno ako kažete da ja ne vjerujem ništa što Srbi govore. Ja vjerujem puno toga što Srbi govore, pa čak i nešto što vi kažete. Ne vjerujem sve što kažete, ali prihvaćam na prvi pogled puno toga što vi kažete i isto tako vjerujem što su govorili, što govore ljudi iz srpskih nenacionalističkih stranaka s vremena na vrijeme, ali ne isključivo. Ja ne prihvaćam i jednostavno nisam spreman prihvatiti sve što vi kažete.